Moj ljubav, dobro jutro, pametna vaga, vaganje broj 3, 2. august. Kliknemo go i rokamo. Devedeset okruglo, čuj. Ma vrh. Fin napredak. Moj ljubav, mene ne mozgu što ima kako sad to hladna pitanja. Evo došao iz džima pa da puknemo neki šejk. Ovaj šejk je ono, nije ni za masu, nije ni za definiciju, više za rast, neki za rast nosa. Za rast nosa je dobar. Idemo pucat neki šejk, morat ću jednom rukom zamutit. Prvo imamo ovdje proteinčić. Ovdje ćemo jaja ubijati da dobijemo prije salmonelu. Ono što je bitno naglasiti da kablo mora ići preko plate. Kablo treba ići preko plate da bi prije izginuo. Na primjer, nemoj. Pošto ko nešta polumršamo, nećemo s mlijekom, ali ja volim šejk s mlijekom, ali ko te šta pita. Idemo ovamo malo vodici, a malo vodici. Sad će smije vode, šta ima veze, šta je, šta su to ti? Pusti malo da oteče. Malo oteče voda, malo naspi vode. Dovoljno. Ti šuti sad za sad. Imamo ovdje leda da nam bude fino svježo. Šejkić, imamo ovdje nekog krompira od sinoć. Prvo ide jedna kaška proteinčića. Imamo ovdje neki proteinčić od čokolade. Dobar je ovaj proteinčić. U DM-u ono mišćini kupio. DM-u ni radnje. Znaš, gdje žene kupuju. Dosta jedna kašičica. Pukneš jednu kašičicu, baciš. Dalje, glavni sastojak svakog šejka treba da bude banana. Ovdje imamo jedan primjer perfektno zrele banane. Ova banana je možda i najzrelija banana trenutno u univerzumu. Sad ćemo je roknut. Jednom rukom guljenje banane. Opa, jednom je rukom. Ne volim da mi ono crno nešto ostane, uvijek ga sklonim. Vid banane. Vidio vid laka od banane, vid lake od banane, ovo je dobro. Nekad ja vid lake od banane volim pojest. Pojedem tu bananu bacim. Evo je, vidio, sad ću je. Ruta od banane. Ovdje imam neki domaći borovnica. Medvjeđa snaga. Da vidimo ovdje. Oho, vidi kalorija, 3 kalorije, dosta. Vidiš mi ovog miksera, ima pipke dole, pipke ima da se ne mrda, odloži protein. Vidimo ovo što imamo, vidiš što se dobro kiseli, pošlo se kiseli, sam mi žao što mlijeka nemam, ali tako nešto mršamo, šta ja znam. Vidi leda jest dobar, onaj veliki led da ne zafali. Kako se vadi veliki led jednom rukom, ne znam, samo ćemo ga puknut malo jače dosta. Ove 4 puknemo. Šta je problem? Ne vidim šta je problem. Navalja svega kur od banane da se ne okliznemo. Sklonim. Imamo još par nekih tajnih sastojaka. Tajni sastojak broj 1. Ono naš sladilovo, ono nešto. Ima oni unutra milion tableta. Ili ovo stevija. Koji je ovo klinac? Nije ni bitno. Roknut ćemo 2. Šta nas boli briga? Vidi je jedna. Vidi je druga. Sreća pa mi je 60 fps. Da se može vidjeti. Drugi tajni sastojak ovog šejka je ovo. Ko mlijeku, prahu, nešto za kafe, da bude pjena i ovo je ono nešto. Da kafa bude bogata ujutru, pjena da bude, da ti ostane pobrkao, ma dobro pjena. Tog malo mlijeka u prahu, vidi ga. Tog malo mlijeka u prahu, čisto onako malo radi pjene, šta je to, 1 kalorija, pola kalorija, šta zna ono koliko je kalorija. Sljedeći sastojak, malo ferija, šalim se. Šta nam ostaje? Još jedan sastojak malo neinteligentan. Su živa jaja, na primjer. Salmonele, nemoj pi živa jaja, ovo ono, znaš, čuo si. On mene nešto da mi je nešto jaja, dobro mi zapjeni, bolje mi zapjeni. Znaš kako mi dobro salmonelu umuti. Znači, ne preporučujem, ali sebi uručujem. Ovako ćemo prvo ovdje, možda je jaje pokvareno, pa ako bude pokvareno, ovdje je pokvareno. Kad smo ga testirali, te ga onda ubacujemo. Makar da budemo malo pametni. Odvojit ćemo jaje, bravo. Ma i žumanjka, i bjeljanka, i svega, daj svega. Kaže masti, dobre su ti žumanku, bjeljanku, protein. Pa jest, tu sam knjigu ja napisao. Vidio ga žumanjka, čekaj da ga pomirišim, moram ga pomirišiti. Ajmo, mali momak, upadaj.
Još ćemo jedno jaje puknuti. Tudi inače ne voli živa jaja, kaj nemoj mi kad mi spečeš da mi ostane živo, ko moja Almić. Dosta, 2 jajeta, vidi, evo, 2 jajeta i banana. 2 jajeta i banana, to me posjeća na nešto. Dosta leda, dosta svega, borovnica, stevije, drž ne daj, sam nećemo mlijeka. Što pa da možda manje prdimo. Pravi razlog je zato što nismo kupili u radnji, kupit ćemo sljedeći put i možeš mršati na mlijeku, ne moraš ti mršati 1.000.000 na sat. Mršaš onako svojim tempom. Znači ovih 6 šejkova danas ćete udebljati. Jedan šejk poslije treninga će ti doći dobro. Pošto ste vi normalni ljudi, ja ne preporučujem živa jaja. Vidiš ovdje, evo ima govno na jajetu. I šta? Govno ti upadne ovdje i problem. Ali u mene organizam podnosi dalje. Jednom rukom ga. I sad imamo ovdje jedan problem, poklopac je tu u suđu. Samo ne možemo ga izvati, sad ćemo ga pokušati izvati da sve ne sušimo. Jer jedanje suđa je umjetnost, a i vađenje. A greškice su dio umjetnosti. Stavi ovo ovdje i šut. Znaš kako dobro dihtuje. Znaš kako dobro dihtuje. Jedva čekamo na led, znaš kako će ga ohladom. A vidi mi, aj drugo nisam ubacio. Ti dobro si se umorio na treningu, ovo je dobar znak. Ajmo ga probati ubaciti kroz ono ovdje rupicu, ali nekako. Ova rupa je opasna ovdje, naka. Vidi koliko je mala. Sve ćemo usret sad. Ajmo sve usret. Evo idemo sve usret. 1, 2, 3. Opa! Nismo toliko. Znači sve je čisto, nemoj. Vidi one banane. Joj sad kad onu bananu popijemo. I što neće nešto. Nismo fino zavrnuli. Ajmo roka. Oho, malo ga. Ajmo ga malo na peticu, čisto radi reda. Ma dosta, ne bi ja više, a? Malo ga još koji put trzim. Da se ono, on taman mislio završio na ga ti ga, dobar s tim, momak. Dosta. Imamo ovdje jednu šejkaru dobru, ali bolje u providnu čašu. Sad ćemo neku dobru providnu čašu. Uzeo sam jednu dobru čašu i dobre čaše. Tuborg bir. Poklopac skinemo. Vidio. Znaš kako dobro, ček da pomiriši. Idemo ga natočit fino, lijepo. Gledaj, molim te, pazi ove bolan sada estetike. Kako će ovo biti dobro. Eto, momak, idemo ga. Gledaj sad ovo, vidi sad ovo, pazi sad ovo. Pazi ovo, čuj zvuk. Malo odsjedi. Vidi ovo, molim te, vidi ovo, molim te. Sad kad ga roknemo, onaj led ga ohladio, mogu se kako snimit, momak, nestajem baterije, momak. Eno mene. Pa sad ovo. Znaš kako ga je led dobro ohladio, Sve one bobice, znaš, borovnica, ona banana ga gusti, šteta nema mlijeka, a jaja se ne osjeti. Čuj sad ovo. Ajmo još jednu čašu, dok ima baterije. Joj, čekaj da ja ovo nešto pricnem, rec. Vidi ovo sad, vid sad ovo, pa sad ovo, druga čaša, Joj, ovo će me držat pol dana. Pa sad ovo, a samo jedna čaša proteina, dosta baš, šta pretjeruješ? Sad bi vrišću. Znaš kako dobro hidratizira. Popćemo još jednu čašu, zašto da ne? Vidio zadnje, vidi treći, ova treća uvijek, znaš, malo je moraš ocijet. Treću uvijek moraš malo ocijet, znaš.
Malo cijediš, pustiš, čekaš, nek ona odradi svoje. Imaš strpljenja. Pa sad ovo. Joj, i ova treća je ukusna. Prva je bila ukusna, druga je još ukusnija, a treća tek. Čuj sad ovo. This is madness. Čekaj žao. Nema više. Nema. Sad ovo treba oprat, jarane moje. Sad idemo se malo primiriti, da taj šejk malo proradi. Ako kaže... Pardonjera, vidiš da radi, već on radi. Ako stomak kaže WC, ideš WC. Ako glava kaže spavaj, malo spavaš. I to je bio jedan fini šejk, još bio dobar, sam da je bilo još mlijeka. Znova me probija, već znači dobre radi protein, naš. Termogeneza, kaže, termogeneza. Poši ljudi, pokreni se.